KATV ke lang ara doan phanta adap kimia kardong pajurlo nil birta than bang sami claret BP non arjuik tha birtang ton pen Karbia khayang bosi kachwar theatum anabanki hong hari pusi India census salong chitok tunan jipura kiram tam pai pai ni phai ki thomarni karbi recho long sing rong hang pen pangda kon talo Las long bong pen ki ong dung aham phang song atung pen kachikroi dung ang thek chipaklan dung do bon ta hong hari po bangki ki bangji India census salong bangki hem phuni mraikum amai ahin pen kachidon dung de ang thek si chipaklan kon thu Aho, kidam tang pai pai ni pai po arni all karbi anglong sorkari gang association asai hemalong hempunim raikong amai ahin pen perangki amai padu karbi richo pen kepangat karbi khai chuarki chopi jotum anti hong hari pusi karbi ron barim adrom bekluku abanki kachikoi dum dialam thi chipeklang pontu Tarik kithong pai pai kitlu karbi itu pandak konalam thi Asutu pandak konalam thi non kuanji aba tentang long ketok dinangi min amena bangke ong hari nang kuko alang di pandak konalam kelo beli tumihin ken ke don dundi le ningkang sam kelam thi di pelangkon akhirnya sudah ke pelangkon nang ko palam thi bangke upi pono pemilih tumpi yana teman nang kahang kono ko ke kargiri cho alangi de pandak kono bangke kini longli keluar ni aku keli anak kerja khai tu labang ke kini non bangke ong hari anin kita kono ko la sino solo mil tunggal alang ne phan ka pi kono ko lam ti maning kan samse ke perang kono lam ti Sensang salong hong hari pusi cetok dunan ji pu karbi recho long sing rong hang pen ki pu aputha hem punim raikom amai abangki perangki amai anong pen ningduk kachipeklang alam thei mentinita kroi thek thei pusi dinji perangki amai long kaninji pon thu abangki karbi khay long thek ser reser abangpu Dr. Dhuram Singh Teron Khor Singh Teron atum ason tum aphan RG ponangji apot Lapen karbia kano aron bari thorom asong do ana pantami hangsi chingwai chengsai FC karbi richui hin pen pangdak ponang jio poto pusi linji Lasi mil tum karbi ponang tu dadalo karbia khaya te thek tum dadu thorom sing teron bensi ke mong ke hai chondo kanto terang ke hai chondo sing kro ke hai alangi biti salo lambe ramai karbi utang ibat kachari bana le mai tu tang abang tu sona khati Orang malam tu ndeki thek jadi kududan te darni tum pangbar konan ko lo men pamu ko Elvin tero ne ke hai Horsing tero ne ke hai Professor Ndong terang ke hai John ti kathar ke hai sona free harian ke lapen John ki mu ke hai pen ton kenglok lila teron ati hai ke police or hamti soirong ki rong asaratu amai kudo thorom teron dharmu teron lapen bhuto taru lana song ke thi tum pen alangi singwai kingsai pen kadya khai pan richu kulotan te alangi singwai bong kinang sok bangi singwai kono Athe hong hari ponam theki choknim kali laki bangsi nanki ramen Hempu pusi cetong nangji athe karbi cho arthi cho phi tum anke ha aprang penta oswam hang thek thia ko penta hempu asi puki arthi La sili tumki hempu pusi ci irvet nang pusi hempu anim raikom amai mai pujona sing teron la pen kongchun bang Jenson rong hang atum ahin pen ninje pong no bante alangi cepat yang kono lam thi men tuani de im ke don dekhe lapen jon si hempu anim kali godan te alangi in ke pasara honghari athorom godan te honghari athorom Cok jim te ketlang ki timur timnya besar tindak pedat kekelak ma pedati porom pidoma mentu sine yang ma salah sedang itu kan kita kator ke farm cuma thadau bangke hele bangke karbilo lapen ke ilitum adharmo mate ilitum arnam mate ilitum arnilo bangke hemku lu kasi hemkuning bisi
nili tu mahin tena bangke jom dam lo nili tu bangke lo ko kita gam lo bangke hem tu lo hem kuanin tu si nili tu patir lo non da la si dopo non ikan kita la si dobom tu kado kawi karbiang lo rat la pe karbiang lo dan angkan de do rat tu anta lalu bujesin nili lam ting tom sina tu bangka dam tu kilo pada News Report KATV News. Kiram jang pai pai ni pai PR ni pen RV kijang kachimit mi pin jok pai pai ni pai 4 ni dolamara ahabar ki ongdung arong langtang. Lason thot si kiram tang jang hong ni pai pris recap arni setami dolamara habar long abanki lang inlum pon tang. Lason thot si puthot halasu arni am si check lang nang thi tu si ki ongdung arong na pen arkem lang inlum pon et khanjang. Tapusona pora hut lang kithe hut tasona pora hut rata tum akiduka kisung doma avema mate hetana kisung dokok na pu matha ponsi dwarbakori with chairman circle rong parsitami lang kithe jo an nang kahumri kiran bangso alang kithe hut jusumet kohura pumen inti arong lang kithe parpi ka jok penang an hem formu kana hok tolo hem kanglum lake mongol inti sonjoy bin mala beti hori inti Raju inti pendang lo kado kabe don free po hem tunatum ahem abangi ki ongdum formu hortar setami na hokdun et pik lang the kana ni ko son son nili tum ke abata bata chu aprang dai tim nang lumen lo ko chu penan par non nang the minak lo non bange do thai se belu chu da sa ponge hormu hortar nge jok lang nang hormu hortar da payok i phan da torok lo di torok chapa non tim la non chuan par non tim o tim lang ke noi nang the bom la non sang the bom lang di Bangso kisung alam ke ECEN Richard Tokbi Arjulong Pen Tong Sikot Kilang Chari Dunji Apan VDC Chairman Sarkarong Parpen Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Atum Apan Kinkatsi Palanchari Dam
Halapu Silonijan Revenue Circle ARO Pangsitami EM Tok B Pen Pin Khat Pangsi Kisung Kipot Tumapan Kirap Kipalidam Daprang Chiapan Pin Khat Pon. Halapu Lankithia Hujjasamet Diplusu Dadhora Malasi number 2 Dolamara Lapen Dolamara Rong Supi and Kang Anabangki Lang Inglum Thaisi Kiongdung a Hemarit Kahino Pen Danglok Piri Pen Danglok Nonamat Kichu Kijun Jiapan Anta Akisumsi Tekponong. Sochen Hengta Pen Bharat Thangcho KATV News. Jinthong Havar Arat Tame Charlie Anat Aprang Dunanji La Penching Chur Dunanji Pu KAC CM Anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang KAC Education EM Richard Stockby Lapen KAC Deputy Speaker Avijit Kro Atum Kabor Ipon Ajok Jinthong Habai Inti Arong Along Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Matithi Hekpen KGBV School Ahem Kimrang Patang Pondo Bangso KGBV Ahem Patang Therapy Pai Pai Ni Pai Poani KACCM Anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang Hinpen Inpu Pondo Kang Pupon Amayalong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habiteron MLA Lunseteron Difu MLA Nisoterangpi West Karbianglong District BJP President Radiv Ronghang Penchindok Tiongdong Atum Chitong Dun 20 Non-Arningkan Troxiket Rapo Pleng Tanglu Bonta Chinthong Havar Long Government School Kajuri Pinang Andu Sitan Nonabangke Government School Chinthong Havar Long Ta Do Tanglu Anchot Kalisi Soypen Chinthong Havar Along National Highways Kami Sorkar Pen Dengpon Edlo Prabjin Pen Tenderkon Konpukusi CM Ronghang Pen Ningkipon 75 years long 75 years na bias ka long ke Government College abe pinla sita pining pen dak Jinthong hawa tabe Government College dakta doi poda na tunda ta chali tumla war sailong ko lapen ke PK stream lo gelong ye arts ke dopo commerce stream dopo lapen science stream la ke thong da ne tum consequent proposal kilo lada ki bi kon je phadi tum dak body ponlo lapen education minister tabe Assembly lo mili kipudun kajudun lapen kenangji nililam kita mukha alam tamai reply nang pilo jeda prapjin pen advertisement pipen class depan jengge ban bori kon fokusi alami principal pen jenglo teaching staff pen jenglo non teaching staff tame prapjin pen dan advertisement pipen jagu kon fokusi alami hilbanan thak alami ka Bangso P KACCM Ronghang Pen Jinthong Havar Long Tiongdong Kachingtur Asai Keding Jiapan Sitame Lamchak Pitikang Dake ilatom ke ladak economic lifeline pulang te soy dak ilatom gori lapen ke bang tupo ladak tereng boitha langso dongkam mukam khironi lasi sotor on ni likai kama tha pen je Nitin Gadkari lo Central PWD Minister pe jingki je than pe Transport Minister pe jingki je than pe la software ke National Highway ye to ban nang pielo National Highway amenta 627 News Report KATV News Cleanliness is next to godliness posonsi ingkir jirpen dot haklote ok pran apanta misen lapen kilangalon setamido. Lasono puthak Nagaon District Pen Karbianglong ahoy along kidu Nagaon District
Champawati Waterfall Nagaon District Karbi Student Association Jipatir Pipon along KSA Parku Pahar Branch Penchilangsi Cleanliness and Plantation Drive Asai Dengpon. Lason si Parku Pahar KSA Maipu Prana Bronghang Pen ND KSA Maipu Rimpon Be Chilang Pet Pen Bang so sai ki deng along ki ong dung atum chirap chito dun si theng pia klim ki e lapen ki pang thira sai mi sen pen si deng pon. Bang so puthak phirang kia theng no kaning je pon ki bang so hawar malom ang tan pen penang an ki jui ki lang atum wang. La sila pusona di malong ki pang thir pon abang ki kinang sot pusi nilitum la pusona sai deng pon lo. La pen theng pia klim sita me e pon lo. La sila bang so hawar along ahin pen ki wang atum sita me hawar along kai ki pang thir jirji apan nang litum ki chua chips a home pen dang lok lang abong la pen akitera son ki wang ki war tekang ki det ji apan ta chuning ripon. আজি আমি নগৰ জিলা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই চাম্পাৱতীত যি বনভোজস্থলীত আজি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত গছপুলি ৰোপণ লগতে আমি চাফাই অভিযান এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যিহেতু নেকি এই বনভোজস্থলীত বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত উপভোগ কৰিবলৈ আহে বা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সৌন্দৰ্য এই সৌন্দৰ্যত উপভোগ কৰিবলৈ আহে গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই ঠাইখনত যদি চাফ চিকুণ হয় তেনেহ'লে বহু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল হ'ব সেয়ে আমি আজি লগতে গছপুলি ৰোপণো কাৰ্যসূচীত লৈছোঁ আৰু বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা এই মই বিশেষ এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যাতে ইয়াত বনভোজস্থলীত আহি যাতে এই চিপছৰ পেকেট বা বটলৰ আদি যিকোনো বস্তু জাতি প্লাষ্টিক বোলা বস্তু যাতে ইয়াৰ কমিটিয়ে ডাষ্টবিন ৰখা হৈছে এই ডাষ্টবিনতে ইউজ কৰে যাতে এই প্লাষ্টিকসমূহ যাতে য'তে ত'তে নেপেলায় মই সেইটোৱে বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ KSA tum bang so hawar ingthir jernang jipura kang thira sai ki deng abang ki alang le tum mis sena sai si ki klem pondo la sila puson ki klem pon aputhak KSA phan ka choro pa jirpon বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে লৈছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাজোপা বৃক্ষ ৰোপণ কৰা হ'ল মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে নগাঁও জিলা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে আশা ৰাখিম কাৰণ যিহেতুকে আমাৰ চাপানলা অঞ্চলটো চাপানলা কঠালগুৰি অঞ্চলটো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ আৰু যথেষ্ট কাৰ্বি গাঁও ইয়াত আমাৰ আছে গতিকে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আপোনালোকে ধন্যবাদ জনাবই লাগিব তেওঁলোকে এটা ইমান ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত যাতে আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কঠালগুৰি চাপানলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যাতে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ Socheng Thenta Pen Bharat Phangcho KATV News West Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke Pardo Lang Erdang Community Hall along Amrit Riksa Andalon Ajaimek Pamanpon La Solong Aluhiman Pengpen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habeteron KAC Taxation Advisor Board Chairman Dipson Bay KAC Mine and Minerals Chairman Chinison Teron Amri VDC Chairman Dilip Singh Hanse Abari VDC Chairman Sarthelekthi Atum Penchenglok Forest Department Chokomor Atum Chitongdu Sonsi Maya Long MLA Mate Deputy Speaker Dr. Habeteron Hin Pen ke Than Ponatengke Pirthe Kai ke Clear Seng ke Dover Nang Chia Farman Anutin Ta Theng Pia Rong ke E Kilana Bang Kinang Sot Sonsi Ilimuni Atum Sitame Theng Pi Theng Prang Along Pensi Kereng et Atomon Mate Oxygen Sitame Long Pondo Lasi Ilikado Kave Tame Theng Pi Theng Prang ki Pi Kerot Halang Notet Ni Pen Un An Pen Kirai Kom Abangsi Bor I Ponang Jipusi Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Habeteron Hin Pen Han Pachini Pon ini memang Amrit Diksa Andalan masih Yasmit Laban ki itu environment misalnya climate misalnya RV climate yang warnanya 18 insurance communities like landslide dan cloudburst kamu saya begitu ini teliti itu aku ating amang lat tinggi tinggrang penitunggu tega deseng
Natin alon duunin alas uteng itong si Bansi putih si andalon kenang so andalon mangalon de tigi kasi ipay itumhan ng kaura kakir ng iting tumaan ng timbang no yung kisos yun yung ipay ng orasi yung titami itumhan ng oral itum itu mana si konsangnya si cocok si kami oksigen naman ke itu mungkin lagi ini sekian itu untuk kita latarnya itu sini itu tinggi si payment kan itu enggak ekonomi kita itu tinggi rong itu ini lah berapa tipe ini. Pinya bir talan si kang tonlo dumi thakmi kardom.